ile force armée ile sina kuya wale wanakuya baraka tugombola mama ndio wale wa kwanza wale babili zile zingine zingali mbali bona ni simba moto na moto ewane fai chini mwanaume wa ya tatu ile mwanaume mwende na amani ya Yesu. Mungu abariki wale bavyewa njo basoda biko kamongola Kalundu biko kukia kupora Kalundu njo hao basoda kabisa biko nakuya kabisa tujuka biko kiafanya nini tujuka wanakimbilia nini yani hatari hapa ni Kalundu kamongola banata ingia kuporo atujuko biko naenda depo biko napita kabisa basoda wangu basoda naona ambulance kama inaleta nini huko kama ndio nakimbia ambulance ya kisoda hiyo nayo muache kukimbia. Sisi tuko na shida na FDLR, tuko na shida na Murundi. Kama iko akikuwa Uvira, akikuwa wapi, afunge mirago aende kwao, kwa sababu tukikutanana naye huyo ndio adui. Lakini FARDC sio adui, na maimai au mzalendo kama vile mnajiita amko adui, mko watoto wa Kongo, kwa sababu hamuna nchi nyingine ambayo mtenda ishi isipokuwa hii Kongo ambao wazee wetu wa mababu wetu wametuachia sisi wote. Tutachangia hii Kongo na tutaishi Kongo kwa usalama. Nawaza ndio message yangu leo. Muwe makini, msije mkapoteze maisha bure, msije mkaumia bure, msije mkafisha watoto bure. Hakuna adui anakuja, mtu anakuja ni watoto wenu, wanawaletea mabadiliko ya serikali mbaya ya Kinshasa. Mambo iko nafanya, msibakie mugiza kisi kwa nawadanganya kusema no, wale watu hawajafika Luvungi, wale watu hawajafika huko. Ni uongo kwa nawadanganya. Kama vile ile Andre Bia Dunia, kila siku niko namfuata, kwa napita ku radio Le Messager du Peuple pale Uvira, niko namfuata Andre Bia Dunia. Acha kupanda chuki kwa raia, acha kupanda chuki kwa raia. Raia iko obligé, c'est une obligation kuishi na kabila zingine na kabila zote pamoja. We Andre Bia Dunia, upende usipende, raia itaishi na kabila zingine. Acha kupanda chuki. Cha kwanza mimi najua uko mgeni, uko Murundi au uko Mkongomani, utakimbia kesho hapo nenda kwenu. Lakini kama ingali mapema ukitubu unasema wana mie na mimi nilikuwa nadanganywa na siasa. AFC M23 tuigwa niko tayari. Shafika Yehusi Bongo. Ils sont à plus de 100 km d'ici. Et le chef de l'État a mis tous les moyens en place. La nourriture, les rations alimentaires, paiement à Bapeti et tous les soldes, Balitia, logistique, équipement. N'a mis personnellement, par le nom du chef de l'État, j'ai donné tous les moyens aux différents services. Dans les Lipatia, ma moyenne, notamment, mon commandant a Fokama et qui est très mobile sur le terrain. Et donc, Moussibange, n'a pas petit et tout bengi, mon a ta vice-gouverneur Haïkwapa, Naïko mobilisation. Chibo, t'as pris un quoi là. Ennemi à l'Inde, c'est ouais, même, professeur Pouroussi, Alisha quoi Burundi. Est-ce que Burundi a pas? Donc, Banduku Mousfatili. Na beba nenda kuchiki barudie, mimi nda reprendre chiki ndafundisha kesho, na reprendre. On va comprendre. Donc les enseignants, la société civile, les organisations des femmes, des jeunes, des droits de l'homme, gizimu kwa hapa, soyez rassurés que batu barudie kuma somo. Non, batu barudie. Non, nda réunir ba mwalimu bote. Ba bankier biko banafunga mabanki aba servir ili ni kuservir kope ya enemy, baache ile mablanki. Barudie mukazi. La reku hapa, kazi endelee, wa commerçant baendelee. Force de défense et de sécurité wachatia dispositif partout. Ya kunasa mwanatoka na kama ni soda na vene hatuko tunamwacha hapa. Tuko na mukanga directement, tunambeba mu base militaire mo hivi hatuwezi sema juu ya baenemi. Et donc batu yote munona suspect mu contribuer. Haiko njoo wakati ya kwanza tukana na UDPS UNC AFDC. Mushi murega mu non tunakuwa sa mtu mmoja sote. Na tuna défendre cause moja. Donc ile kope tunapiganisha haitafika hapa. Na nguvu za Mungu haitafika hapa. Sawa? Donc msijiinquiete ba master, hii tragédie natufikia kule kwetu hatutabisahau. Comportement ba petit moyo wako na ingia soda ndio anapasha protéger mtu anaona soda anafurahi. Unaona ba Burundi upiko na furahi. Hapa niko protéger.